Zdravo ljudi, dobrodošli u gameplay Spider-Man Web of Shadows, ovdje je Boki Gamer. Danas ću se svijetim. Evo, mislio sam da radim samo gameplay za Minecraft i za GTA San Andreas, ali sam eto odlučio da radim iz ostalog. Malo ću kočiti jer nisam još kupio napičku, ali nadam se da neće dobro. Ja sam sad crni Spider-Man. Samo mi malo smanjim muziku. Tako, kao što već čujete, policija se čuje, znači sad ćemo imati to da dezinfikujemo. Vidimo ko je tu. Ko će pomalo, nema veze, popravit ću se to. Sljedeći gameplay koji ću snimati je Mirror Edge, a posle Mirror Edge ide GTA 4. Znači, uživat ćete se. Da sad uživajte u gameplay. Što koče, nema veze, nije ovdje koče sa neki dan, ali veze. Dakle, ja sam veliki fan Spider-Mana, to ćete shvatiti jer ću snimiti za The Amazing Spider-Man igricu i za Spider-Man Shattered Dimensions. Može za Spider-Man 3 kako skinemo, ali ne verujem. Mrzi me. Ako budete zatražili, upišite u komentarima šta ću dalje snimam. Danas gameplay se samo radi o letanju po gradu i ovo je part 1, naravno bit će još epizoda i ovako o tuci ovih kriminala. Zašto ovo liko koče, da mi da vam pokažem jednu sposobnost crnog Spider-Mana. Sa crnim na Z hvatate auto. Sa crnim, ali sa crvenim ne može. Evo na primjer Z sa crnim auto. Sa crnim Spider-Manom. Evo, on je povratio auto i sad će auto pukne, a neće. Evo, na primjer, ovaj kamion. Evo, njega, na primjer. Bacim tamo negdje. Znači, na primjer, imate ovako dulje da spašavate. Ne znači sad se pojavi da spasim, ali... neće. Works. To je moćna igrica. Mislim da se uzima negdje oko 4 GB, ne znam. Ne mogu sad tačno se setim. Link će biti u deskripciji.
ako želite da skinete video. Šta li se ovo čuje? Neko nešto jede. Evo malo da povedem ove debile i to je to. Na tab nađete protivnika kako je da se izađe. A to tamo vam. Pomažete policiji, rešavate probleme. Ne znam šta još. Molite se kod te da više od toga. I da. To je sve za danas, narode. Nadam se da vam se svidao gameplay. Lajkujte, subscribeujte, šarujte, komentarujte. Komentarujte. Ćao!